Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lakip di napalabas. Mario! Agsubli ka, Mario! Mario! Agsubli ka! Saan mo nga, saan kang mapapatsan di karayan? Dumagdag ka lang tinanom, pumigpigsan di todo kinangin! Mario! Ngam sanak ngayong kaso ti asawak manong nami. Siguro, ket talaga kayat nang isalakan na kita adu nga tarakan mi nga baka. Nga adda manong nami ti kapanagan ititang nga ti karayan dito lugar mi. Ngayon ti kastoy nga kasasaad manong nami ti panawan, the signal number 3 manong nami dito lugar mi. Kaday di nga bagyo, kaday di nga tawon. Saan ko nga naigawid, kading karkararag ko laing ngayon nga sapay ko ma. Sapay ko ma, na makabalasi idya karayan kita, mapastor na nagiti baka nga tarakan na. Saan tumit lang makaawid, nga mabag ng tupel at ti bumalasi yung agawid dito'y balay manong nami. Imanyan ang kinatagsanggasat manong nami. Agsipot na pimigsan ti angin ken tudo ket sigurado nga adalam hindi karayan. Sa pulen di kita talungan na kumanong nami sa dinot ayan ti amada. Nagpagalay tayo nga mapansan di karayan anak ko. Abi namin pinalubusan nyo bailaan ket iso ti nagpilit ng tatang nyo. Kasano nga ro din ti pasamag kang kuana. Kasano pa nga rod, kasano mo sa aling nga makabalasyo pa ni tatang. Kasano na nadaka sa mapasamag kang kuana. Kasanon. Papagayan, day tagat pasetlaeng iti pagkasalitaan ni Erlinda iti Ilocos Norte. Ngayon kay tumangigan, iti na ito yung aldaw into alas 12:30 iti lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawan. Itagtutuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta. Kahit kung ibaga ka na kayo papagayan, pang-aasi basit, ag-follow kayo kada ito yung page ni Paring Ray, nga Rey Fiesta Sentenciador Award. Kaya ag-subscribe kayo iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Please, ingkay mismo ijay page na nga Rey Fiesta Sentenciador Award, ket i-follow yo, i-like yo,